Ingabo z'u Rwanda RDF zikomeje kugenda zishimirwa ibikorwa zigenda zikora mu kugarura amahoro muri Afrika, mu bihugu bitandukanye ndetse no ku isi nzima, aho zagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo kugarura amahoro muri Afrika ndetse no ku isi yose, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ubunyamwuga, discipline ndetse n'ibindi bikorwa biranga RDF biri mu bikomeje gutuma ingabo z'u Rwanda zikomeza gushimirwa ibikorwa zikora. Ubu noneho ziri i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho zoherejeyo delegation. Ubwo hari ingabo z'u Rwanda ndetse n'igipolisi cy'u Rwanda. Tugiye kugaruka rero kuri iyi nkuru yose uko yakabaye, bagiye gukora y'iki, bimeze bite, reka tuyinjiremo. U Rwanda rero mu biganiro mpuzamahanga bya Loni ku bikoresho by'ingabo n'abapolisi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Ni ku itariki ya 19 Mutarama 2026, aho itsinda rigizwe n'abayobozi batandatu baturutse mu ngabo z'u Rwanda RDF no muri polisi y'u Rwanda, Rwanda National Police, ryageze ku cyicaro gikuru cya Loni i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ryitabiriye ibiganiro mpuzamahanga bizwi nka Contingent Owned Equipment Working Group cyangwa COEWG mu mpine 2026. Ibiganiro bya COEWG ni urubuga mpuzamahanga ruba buri myaka 4 ruhuza ibihugu bitanga ingabo n'abapolisi mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro bizwi nka Troop and Policy Contributing Countries TPCCS ndetse n'ubuyobozi bukuru bwa Loni. Intego nyamukuru iyi nama no kuganira ku bibazo bijyanye n'ibikoresho byo gutanga serivisi n'uburyo bigurirwa no gusubizwa amafaranga akoreshwa mu butumwa bwa Loni mu bice bitandukanye ku isi. Aka kantu mukumve neza, intego nyamukuru yabajyanye muri iyi nama ni ukuganira ku bibazo bijyanye ibikoresho byo gutanga serivisi n'uburyo bigurwa ndetse n'uburyo bwo gusubizwa amafaranga akoreshwa mu butumwa bwa Loni mu bice bitandukanye by'isi. COEWG 2026 kandi isuzuma ikanavugurura igitabo ngenderwaho cya Contingent Owned Equipment COE Manual, kikaba aricyo gishyiraho amategeko n'amabwiriza agenga ibikoresho by'igihugu byifashishwa mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, kimwe n'ibiciro byishyurwa ibihugu ku bikoresho n'abakozi byoroheje. Bw'ijambo yagejeje ku bitabiriye iyi nama mu gikorwa cyo kwitangiza ku mugaragaro, umujyanama wa Leta y'u Rwanda mu bya gisirikare n'ingabo kuri Loni, Colonel Deo Mutabazi, yashimangiye ko inama ya COEWG 2026 ibaye mu gihe gikomeye cyane ku butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro. Colonel Mutabazi yagaragaje ko ibikorwa byo kubungabunga amahoro biri mu nzira y'amasangano bitewe n'ikibazo gikomeye cya mikoro make, liquidity crisis, kiri kwibasira Loni. Ikibazo guko yabivuze cyatumye habaho igabanywa ry'abakozi, igabanywa ry'ibikoresho bya COE ndetse no kutamenya neza ahazaza h'ubu butumwa, bityo bigashyira mu kaga imikorere n'umutekano w'abari mu butumwa. Yibukije ko mu bihe nk'ibi ibiganiro bya COEWG bigira akamaro gakomeye kuko byerekana ubushake bushya bw'ibihugu bigize Loni bwo gutuma ubutumwa bwo kubungabunga amahoro burushaho kugira ubushobozi bwo kuba habaho guhinduka bijyanye n'igihe, gusubiza ku gihe ibibazo biriho no guhangana n'imimerere mishya igenda ivuka ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye no kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi nzima. Colonel Mutabazi yashimangiye ko nta butumwa bwo kubungabunga amahoro bwagera ku ntego zabwo mu gihe budashyigikiwe n'inkunga ihamye, ihagije kandi irambye. Yavuze ko ibi byanashyizwe mu nyandiko ya Loni izwi nka Pact for the Future, isaba ko ibikorwa bya Loni byubakirwa ku mikorere irambye ishobora gutegurwa kandi itagendera ku makenga. Ku bijyanye n'ibitegerejwe muri COEWG 2026, Colonel Mutabazi yagarutse ku kibazo cy'ibisubizo bifatika, aho yasabye ko iyi nama itarangira ari amagambo gusa, ahubwo igatanga ibisubizo byumvikana kandi bibishyirwa mu bikorwa ku bibazo bikomeje guteza imbogamizi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Muri ibyo bibazo yashimangiye cyane
guhinduranya no gusimbuza ibikoresho bya COE rotation ku gihe mu buryo budashyira mu kaga umutekano w'ingabo n'abapolisi boherejwe mu butumwa. Hakabaho kongera no kuzuza amasasu n'ibikoresho bya gisirikare, no kuvuga kongera kubifilinga, kubyuzuza cyane cyane mu bihe ubutumwa bukoreramo buri ahantu hatari umutekano muke, aho bukora nyine hari umutekano muke cyane. Rero bakaba basaba ko habaho kongera amasasu n'ibikoresho bya gisirikare, hakabaho kuvugurura ibiciro by'inyishyu ku bikoresho n'ubushobozi byoherejwe hagendewe ku isoko ryo ku isi ryahindutse cyane. Yongeyeho ko ibi bibazo byarushijeho gukomera kubera ihungabana ry'uruhererekane rw'itangwa n'ibikoresho ku rwego mpuzamahanga global supply chain riterwa n'intambara, ibibazo by'ubukungu n'iby'ubwikorezi byibasiye isi mu myaka ishize. U Rwanda binyuze mu ngabo zarwo no muri polisi y'igihugu rumaze imyaka myinshi rugaragaza uruhare rukomeye mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro haba muri Afurika no mu bindi bice by'isi. Kwitabira rero COEWG 2026 n'indi ntambwe igaragaza uruhare rufatika n'ubwitange bw'u Rwanda mu biganiro bigamije guteza imbere amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Iyi nama i New York ikaba yitezweho gufata imyanzuro izagira ingaruka z'igihe kirekire ku mikorere y'ubutumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro, cyane cyane mu bijyanye n'imibereho myiza y'abakorera muri ubwo butumwa, umutekano wabo n'ubushobozi bwo gusohoza inshingano zabo neza. Ku Rwanda n'ibindi bihugu bitanga ingabo n'abapolisi, COEWG 2026 ni amahirwe yo kuzamura ijwi, gusaba uburinganire ndetse n'ubwubahane no gukomeza gushyira imbere amahoro arambye nk'intego ihuriweho n'amahanga yose. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibijyanye n'itangazo rishyizwe hanze mu kanya gato na RDF, igisirikare cy'u Rwanda, aho kivuze kuri aba bagera kuri 6 ba RDF ndetse na Rwanda National Police nk'uko mubibona kuri iyi foto. Bakaba bari bitabiriye iyi nama ikomeye cyane ndetse bakaba bagize ibitekerezo batanga by'umwihariko ku bijyanye n'ubu butumwa bw'amahoro. Iyi nama nk'uko twabibabwiye iba muri buri myaka 4. Rero ni igihe gikomeye cyane, ni n'umusanzu ukomeye cyane ingabo z'u Rwanda zikomeje gutanga ku rwego mpuzamahanga by'umwihariko mu bijyanye no kugarura amahoro. Ngira ngo murabizi ko turi mu bihugu bitandukanye, yaba Sudani, yaba Central Africa, yaba Mozambique ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye u Rwanda rugiramo uruhare mu kugarura amahoro ku rwego rw'isi. U Rwanda rukaba ari umufatanyabikorwa ukomeye cyane wa Loni mu kugarura amahoro ku rwego rw'isi bijyanye n'ubutumwa butandukanye u Rwanda rwitabira. Inshuti za Pilot News TV, niba utarakanda subscribe wayikanda uyu mwanya kugira ngo ujye ukomeze ubane natwe 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.